ukuthi nakuwe dali noma kutheni ngisho noma njani ngeke ungijikele icela ukuthi nakuwe dali noma kutheni ngisho noma njani ngeke ungijikele ngoba sekudala ngifuna nothando bengidlala abantu bengiphula inhliziyo kodwa okungahlangana nawe sithandwa sami sezeyaphola inhliziyo yami okungahlangana nawe sithandwa sami sezeyaphola inhliziyo yami nakuwe ngicela makweda ubokhumbula ukuthi nami nginayo inhliziyo nakuwe ngicela makweda ubokhumbula kade bezibuza ukuthi ngizophelela babancame ngoba manje ngiphethe unqothando kanti wena muntu wami ubukephi kunini ngifunana nawe welaviyo bengidlala abantu you are my number one you are my number one you are my number one you are my love you are my number one you are my number one you are my number one you are my love ngoba okungahlangana nawe sithandwa sami sezeyaphola inhliziyo yami okungahlangana nawe sithandwa sami sezeyaphola inhliziyo yami Amidi buyamo kebabu mashuma mapeti le motoromonga number 21 karibe katala shobana motoromonga ofana beka ngafitile ngene luti buyamonga babu mashuma mapeti le metso emikai tabo abuyamo babu mashuma mapeti yeah igaritse khutla marao tabo e khutla marao ka khato ele ngwe fela cool kid the vocalist inhliziyo bua ka lerato pinena lerato Arkeretse jwalo thabo ke re khutlela morao fela re sheba rena re tswa kae hore re fihle mona mo re leng teng ana jwale le shome fela metsotso ka mora hora ya le shome Momamedi wa tshebeletso ya lesedi re dumelle La baban bitch, yeah, ain't got big eyes kids, hey, mashallah my kids, hey, I'm got you on the lock up 22. SABC emema setšhaba go iketela tendara ya go fana ka mekgwa e bobebe e theko e tlase ya go bapatsa le go laola dipapatso tsa yona tse lefellwang le tse sa lefellweng. RFP number ke RFP/IT/2020/54. Ditokomane di fumaneha National Treasury, e-tender portal, sabc.co.za,
/SABC/tenders. Tsena kaofela o di fumana ho tloha ka di 26 Tlhakubele 2021. Kopano ya ho fana ka lesedi e tla ba ka la 9 Mmesa 2021. Mme letsatsi la ho qetela la ho fana ka ditokomane tsa boiketlo ke la 7 Motsheanong 2021. Ha nako e le hora ya 12 motshehare. Bakeng sa dintlha tsohle, etela tenderqueries@sabc.co.za kapa Tender Office Auckland Park. Ke nnete mopresidente o nyehlisitse e meng ya melawana ya COVID-19 empa holo ha o bolele hore kokwanahloko ya corona e fedile. Hopola hore ha o so fumane pheko. Ka ho dula o kentse semonkwana bakeng sa polokeho ya hao le ya batho ba bang. Bophelo ke ba hao, ipaballe mmoho le ba o potapotileng. Lesedi FM ke molelo. Lesedi FM ke molelwa. Ele shoma le metsebena fela metsotso ka mora hora ya le shoma re kene tsona makgathanong wa utetela. Thabo wa utetela wa bobedi wa tsema shoma mararo tse ratwang a sebeletsong ena ya batho Lesedi FM le matsodi pakeng a shebe ka pelenyana fela batho ba le ngore ba dutse kwano televisioneng ba shebeletse ka sena sebaka re ke bona Victoria Teke ke le bile Fili Machecha ke le bile holo fela le wena Pulani Mphasi ke le bile holo fela bana beso ke batla bona kwano Malepa re ke bone Dineo Makula ke re bila holo fela Victoria Tike Joseph Rantabane ke a bona a re le nna ke teng kwano ho tsema shoma mararo tse ratwang Itu wa Mswati Chabalala ke re bila holo fela le wena wa rona Rele ke re bila holo fela Traffic Masangane ke re bila holo fela a re Afrika Borwa e eme ka maoto Thabo re ke bone ke shebile kwano Masibedi Mapela ke le bila holo fela Malepa o tla batla ena e hle ka re ya mphelekanyetsa re ke shebe ka kwano e ke tla khona re ke bone ka pelenyana fela ke tla khona re ke bone ka pelenyana fela re ke shebe ka kwano mamelo a sebeletse matla Lesedi FM re ke potlakela le ka bona ka Twitter Matetsuwa Juliet Rampene ke le bila holo fela a bonking Nkosi Nkabinde ke le bila ke le bona lona bana beso di tshwanelo mokhele ke o shebile wana di tshwanelo mokhele ke le bila holo fela Ntabi Miss P Pule ke Ntabiseng ke le bele Itumo Kajane di Sanyana ke le bele Jules Alwena tsoro fela tuma hole around tsoro tubetsa manate fela buti a full blast it's a ratwanga sebala songa ya Lesedi FM ka mokepelo bana beso ba se ba mpontshitse hore ho di trends tsa ka jeno tse ratwang e dutse boemong ba bohlano nthontse trendang Afrika Borwa ka jeno. Alright, that's what I felt to my hole. Get a bit of hole fair. Give out the camera official. Let's say this. Give out the official. Let's say kill a bon hunter. In the Sokola hole born. I get Sokola hole born. Man, give out all the born. Give out all the holy brother. Give on a Monday Munkamaka Cape Town. Yes, that's what's Warwa. Munaya Munamuhuri Motema Shuma Supin in the between minutes. Yes, that's what's Warwa. And Basita Holo. Aputa ke tso ya sepetele a ilo funanisa mosadi ai ene ngaling magating a lifu ho monna tloho mme o sa tsama a re reng ke potlake ke tlo re babae ho moratuwa wa ai jole balaola sepetipeti ba mme aka thoko ba ra khona monna o be isitse ka belo le tshosa a banna ke lo go fela kuba motjeno sa se kana go eseng kae ba Romona ka bo madima be he ule anka bosiu ba maobane le chankaneng ha gona le ho fitla moana ya teng a o batho re ke bone Susan Mpuru ke bela holo fana mo ipone majwe a re tse ratwang the Bundle of Joy Soweto South Western Township re mametso na fela mmogo nkere Cecilia re tsama fela T-Boss ke o bone wena Thuso Mothobi a thapelo Solomon mona renkile bila holo fela puo ai re ke rutse wena ke o bone Yvonne Power a re ke o tshela ka tsebe ke le Ramfontein Zenzele a re ailile radio a rat a ailile
Yalila. Yalila wena Yvonne. Arkibone Tabo. Mami Poisons. Arkimamete masori pana masori pake. Arule phatla ka re ke la uketela na ne o lena ka jeno. Ke ka tsoka re ke la uketela le monsena sa radio Teboho. Teboho. Aboiki papi Musaletsani. I'm listening to you alone. Kamera ka Johannesburg. Josma Boni. Mametso wena fela Tibo ke ditse ke le mong. Ke ditse ke le mong. Abra taba ya hlopa sa mkwala ngwana a intletila ke batho bua ma. Hlopa sa mkwala ngwana. Yo. Khabele ye. Are ke shebela se television e thabo bile ko Mametso 89.2 FM. Kamera ka Groot Vlei. Groot Vlei. Ere ke reke thabo ke ise mano mashoma mabedi kamera hora ya 10. E chabalala mamni. Thokoza. Hello mamni Thokoza. Thokoza. Ina bina hurufela makamohele. Sillo. Arki shebelete lena thabo SABC. Le serie fa. Ki shebelete lena teaser SABC. Le sedi. Arthur mabenkela re khutla fela kwano re a dibala re a tsamaya. Intaba ya se Dubai uye mimiemo. Uye mi plaka mona. Are ke batla o kena Band of Joy. Are mfuna ungena. Are ke batla o kena. Tebo. Ke ka paseka le lapa ka ditaba. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hlaka ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama saktani tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lesedi FM ke molle. Halala dumela momamedi ke Thuli baby Thulwana Moletsane ka sebele mamela lenaneo la Mathimolodi manta ho isa la bohlano bekeng mona wa ithuta re o fa lesedi le boithabiso ho tloha ho renya borobong ho fihlela ho renya 12 kopana le nna hona temo. Lesedi FM lelwa. Dumela ngwana bitso la ka ke Thabo the Band of Joy Moko. Dumedisa ke ngwana ngwanana ke dikele di bakesene Lady Soski. Are kopane re bitso Skimsa Drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se titse ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore ya boraro le ya botshile. Hala right now. Inside Phakathi I am witness. Lesedi FM. Bonati breakfast show Monday to Friday 6 we are 9 o'clock. E bana rona thosa le batho kada mantsa o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi ya ka o tlo ja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM. La o se le baletsa di papadi tlhongwane so ke di tshwere mantsa o fitlela bohlano 6:30 o fitlela 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke monate breakfast show mantsa o tlela la bohlano re a baba nta aye rifi molale top molale aye Lesedi ungathwala izandla ekhanda ngicela ungamangala mina ngaxoxela indaba ongayazi yengathwala izandla ekhanda ngicela ungamangala sengahlale ngiphethe isithombe sakhe ephaketheni ngoba ngihlale nginethemba ukuthi ngizobona sengahlale ngiphethe isithombe sakhe ephaketheni phela inhliziyo adumaquma ngibona uyajabula umphefumulo kimi ufana nesibube ngathi ungadlala useduzena uzungikhonzele bafweni uzubaxoxele ngelinye ilanga ngoba usibali funa ukuba usibali
bona ba tsebe seo ba se etsang. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka pedi kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama. Iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela mo ke molelwa. Momedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Squeeze Bell ngwana bona. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle Robert, number 18, the Scorpion Kings. Funu Karibeketa supina ka fela tsa mashoma mararo tse ratwana ba ka nga fitileng ene tse ditse jana number 18 kitsa wana ka re mokebela o mong le o mong ke wa Lesedi FM mokebela o mong le o mong ke nako ya showboating le Thabo Mokone the bundle of joy ya tsebela tsa Lesedi FM worldwideweb.lesedifm.co.za mabenkele ka khutla Molaotheo wa Republic Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la pedi kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama. Iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lesedi FM. Halala, dumela momamedi, ke Thuli Baby. Tholwana Moletsane ka sebele. Mamela lenaneo la Mathimolodi Mantahuisa la bohlano bekeng. Mona wa ithuta re o fa lesedi le boithabiso ho tloha ho renya borobong ho fihlela ho renya 12. Kopana le nna hona temo. Lesedi FM ke molelwa. Monate Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30 we are 9 o'clock. E bana rona thosa le batho kada mantsa o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi aka o tlo ja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM. La o se le ba letsa di papadi tlhongwane se ke di tshwere mantsa o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke monate breakfast show mantsa o tlela la bohlano re a baba nda rifi molale topo molale Lesedi FM. Dumela ngwana bitso la ka ke Thabo the bundle of joy Mokone. Dumedisa ke ngwana ke dikele di magazine Lady Soski. A re kopane re bitso Skimsa Drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se tije ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botsile. Hala right now. Inside Phakathi I am Wellness. Lesedi FM ke molelwa. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la pedi kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama. Iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lesedi FM ke molelwa.
Dumelang lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy Mokoni. Dumedisa ke ngwana ke dikele dibakesene Lady Soski. A re kopane re bitswa Skimsa Drive, re a kubeletsa afternoon drive. Mamela setete ke naneo lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le a botshelela. Hala right now. Inside Phakathi, I am witness. Lesedi FM. halala dumela momamedi ke Thuli Baby Thulwana Moletsane ka sebele mamela lenaneo la Mathimolodi Mantahuisa la bohlano bekeng mona wa ithuta re o fa lesedi le boithabiso o tloa ho renya borobong ho fihlela ho renya 12 kopana le nna hona temo. Lesedi FM ke molelwa. Dumelang lebitso la ka ke Thabo, the bundle of joy Mokoni. Dumedisa ke ngwana ke dikele dibakesene Lady Soski. A re kopane re bitswa Skimsa Drive, re a kubeletsa afternoon drive. Mamela setete ke naneo lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le a botshelela. Hala right now. Inside Phakathi, I am witness. Lesedi FM ke molelwa. Monate Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30, we are on 9 o'clock. e bana rona thosa le batho kada mantsa o tlela la bohlano jalo ka sa chulo khaitsedi aka o tlo ja monate the biggest morning drive ho lesedi la o se le ba letsa di papadi tle ngwane se ke di tshwere mantsa o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke monate breakfast show mantsa o tlela la bohlano re a baba nta re fimolane topo molane Lesedi FM ke molelwa. Nako ile hora ya 12 motsheare. Bakeng sa dintlha tsohle etela tender queries at sabc.co.za kapa tender office Auckland Park. Hi, this is Semito Omametse Thabo Mokoni ho Lesedi FM. Tibos when mommy kijabulile okufumu bengwami bratiza bafethu khot manenze ko mametse bgawa ka watse ke fresh ka yiga ka Pitori ka ibrawa ka ko mametsa ntsubo le LTK la so e marla la yetsa ntholena bafethu la sebetsa mafatma ke lebile toka membrane ke lebile re lebohile ka mana ka Bloomtown mo ipone ka mana ka Villas ke lebile hona le batho ba ngata benze ke ba shebile ke kupile o seng ka re batho ba manehe video e buang ka tse ratwang di status tsa bona tsa WhatsApp ke bona batho ba ngata be ke na le bona WhatsAppong ya ka ba maneile video ene buang ka tse ratwang Twitter ya trenda ka jeno official Lesedi FM televisioneng batho ba ngata ba arabela shoma la metsemethano fela pela ra ya shoma la metselomo ena ke ntšha dem tuda a John Wick a tsa ratwang re utlwisa tsa ditlabalane fela tse ntšha a re dutse le finale mo mamedi re a pheha danke finale. Ayo,
Africa, wosa sitani no mo. Koko daily manyora, wosa sitani no mo. Isi DJ spin njenge sweet saro, patale chicken show. Ayo. Ege babuye no mabengeza bebaningi. Slogu situle sinpegi tanga ege nwigi. 7 days ngefiki. Sajiki ilifiki. Utudu John Wiki. Akutama ngafiki. Ege babuye no mabengeza bebaningi. Slogu situle sinpegi tanga ege nwigi. 7 days ngefiki. Sajiki ilifiki. Utudu John Wiki. Akutama ngafiki. Utangele mbuye. Ingaze mbu. Utangele mbuye. Itini ngaze mbu. Utangele mbuye. Egen mbuye mina. Egen mbuye mina. Ingaze mbu. Utangele mbuye. Ingaze mbu. Utangele mbuye. Itini ngaze mbu. Utangele mbuye. Egen mbuye mina. Egen mbuye mina. Shubele kubomvu for lentwane incane. Ubani malume amanje khulumani. Kushubile kubomvu for lentwane incane. Ubani malume amanje khulumani. Kushubile kubomvu for lentwane incane. Ubani malume amanje khulumani. Kushubile kubomvu for lentwane incane. Ubani malume amanje khulumani. Ege babuye no mabengeza bebaningi. Slogu situle sinpegi tanga ege nwigi. 7 days ngefiki. Sajiki ilifiki. Utudu John Wiki. Akutama ngafiki. Ege babuye no mabengeza bebaningi. Slogu situle sinpegi tanga ege nwigi. 7 days ngefiki. Sajiki ilifiki. Utudu John Wiki. Akutama ngafiki. Utangele mbuye. Ingaze mbu. Utangele mbuye. Itini ngaze mbu. Utangele mbuye. Egen mbuye mina. Egen mbuye mina. Ingaze mbu. Utangele mbuye. Ingaze mbu. Utangele mbuye. Itini ngaze mbu. Utangele mbuye. Egen mbuye mina. Egen mbuye mina. Again, chan ya M2 a John Wick. Aballa mutshana ka kamane ka maputso ka lesotho ga jalo malume o tsamaya fela. Ba batla go kopa tšhelete a sa tšhoše. Malume jalo o tsamaya fela. Dankie K man. Dankie K. Rapong a fela metsotso pele go hora ya leshome la motseremong e tsama 30 tse ratwang. Re thengwa le tsona thabo. Re se re dutse jalo phemong a ba leshome la metso supileng ka beke e le nngwe fela ke beke ha ya pele. Adam Tuda. Bona album ena ya Adam Tuda e trenda bekeng e fitileng. Hona le pineng mo re bitswang ka maplankeng. Album ena ya Adam Tuda. Yo. Re tswa hole re batlana le tlholo. Sehlopha saka, sehlopha sa hao, sehlopha sefe kapa sefe se ka hapa papadi ena. Pali ena le rata la balatedi. Mona he ke mo di natla di phaphamang. Dintlha di tahlehelo le monyetla wa mampudi e motjha. O hloka sebete ka ntle ka mona ho ipitsa mampudi. Ha mabone a ganya ka ra Wembley. FA Cup re re ya senang se ka ja Maya tele. FA Cup ka o tlodwa ho SABC 3. Ni kisetswa ke SABC Sport. For the love of the game.
itse Samsung nkopa hore ke ntshe phone nyana tse sa tsibisahaleng mona Mozansi hanka ka botsa Galaxy A series e se e fihlile nako ya tebello e telele e fedile iphumanela enngwe ya tsena tse ntjha tse babatsehang Galaxy A32 A52 kapa A72 ka jeno potlaka o ye lebenkeleng le haufi le nkang karolo o be wa pele wa ho ba le e ntjha A32 qalella ho ba moetapele wa tse kgabane ka screen se babatsehang camera ya maemo le battery e kgabane tsoa homi o reke jwalo ka boss ha fela setoko se sale teng hona le melawana le dipehelo ha isalo tshepa le rumo tloa ka 2006 jwale re utlisetsa mosi e nang le vitamin C le moringa ho boloka mmele wa hao o le matla kgahlanong le corona le ntaramane sebedisa mosi ka mehla ho matlafatsa masole a mmele mosi kgetho ya dingaka e loketse lelapa lohle botsa chemising ka mosi e fumaneha dikhemising naheng ka bophara Momamedi wa tshebeletso ya lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona Eloi lama saktani tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho amamela seyalemoyeng sa hao ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao Lesedi FM ke molelwa ke nnete mopresidente o nyehlisitse e meng ya melawana ya COVID-19 empa holo ha o bolele hore kokwanahloko ya corona e fedile hopola hore ha o so fumane pheko ka ho dula o kentse semonkwana bakeng sa polokeho ya hao le ya batho ba bang bophelo ke ba hao ipaballe mmoho le ba o potapotileng Lesedi FM ke molelwa maobane o rona le enwa ka jekulena o sona le enwa fela ke a bona ga tola ka o ikemiseditse bohlola ba lefatshe lena nna le bitso la ka ke mothae Lesedi FM ke molelwa Lesedi FM ke boss ke molelwa boss ke Lesedi Blatas, about trouble, command is too much heavy load of the T-bosses. Kirial Lesedi FM 9 to 12 from Kobelomo, Utakwamna, Tichomi, Matitu Kumbalo Rizio Pagat inside, Stars a radio. Tabo Mukoni, Tibo Lesedi FM Hayi Thabo Bandlile
Danke, boy. Danke, boy. Danke, boy. What's the behavior? Samba ngolayini. Samba ngolayini. Bebe ka ba le shomela mesero montabo. Ere ka ba ka dibeka tsaka ka dibeka tsa tharo. Abeka nga fitile ngene ditse boemong a ba le shomela mesumedi. Enyulile ka kgato e le nngwe. Aya itshebeletse. Ha ena diengwana ona ro ka iphapanya yona. Yena di. Ha ona ro ka iphapanya. Yes. Ay puta bana beso ntse ba etsa ranking ma. Ayilla chi. Ayilla chi. Buya. 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 Ay. Tlolle moko. Mamela tsebela se matla le Cedi FM. Hantle di matla o reka le shomela motsermong. Ena ke tsebela tsa le Cedi FM ho SABC. Di ngwana meti o re ba lataba tsa hora le shomela motsermong. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lesedi FM ke molelwa. Halala, dumela momamedi, ke Thuli Baby. Tsolwana moletsane ka sebele. Mamela lenaneo la Mathimaloди Mantahuisa la bohlano bekeng. Mona wa ithuta re o fa lesedi le boithabiso ho tloha ho renya borobong ho fihlela ho renya 12. Kopana le nna hona temo. Lesedi FM ke molelwa. Monate Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30 ho ya ho 9 o'clock. E bana rona thosa le batho kada mantsa o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi ya ka o tloja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM. La o se le baletsa di papadi tlengwane so ke di tshwere mantsa o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke monate breakfast show mantsa o tlela la bohlano re a baba nta rifi molale topo molale Lesedi FM ke Dumela ngwana bitso la ka ke Thabo the bundle of joy moko. Dumedisa ke ngwana ke dikele di magazine Lady Soski. Are kopane re bitso skip sa drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se tiji ke nane o lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botsheleng. Hala right now. Inside Phakathi I am witness. Lesedi FM ke molelwa.
Ntate o ba tshwarele bona ba tsebe seo ba se etsang. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama. Iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lesedi FM. Dumelang lebitso la ka ke Thabo the bundle of joy Mokodi. Dumedisa ke ngwanana ke dikeledi bakesene Lady Soski. A re kopane re bitswa Skimsa Drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela setedi ke naneo lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botshile. Hala right now. Inside Phakathi I am witness. Lesedi FM ke molelwa. Momedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Skuza Bell ngwana bo Regina Bell khaetsedi ya Phethila Bell kopana le nna moqobelo o molong le sonta se se seng ho kia le wena ha tadi ansa o tloka ora le shimele metsimedi mosia re fitela ka ora ya brao ya dansa tata ya kwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwalo ka momedi wa tshebeletso ya Lesedi mo re bapala mpila tse hlano tseo di ratang jwale se fete iketsa molemo se fete ho hang mamela tshebeletso ya Lesedi FM Skuza Bell ka po ngwana Lesedi FM. Monate Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30, we are 9 o'clock. E bana rona thosa le batho kada mantsa utlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi aka o tlo ja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM. La o se le baletsa di papadi tle ngwane so ke di tshwere manta o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke monate breakfast show mantsa utlela la bohlano re a ba banda rifi molale topo molale Lesedi FM ke molelwa. Bohlola ba lefatshe lena nna lebitso la ka ke Mothae. Lesedi FM ke molelwa. Lesedi FM ke boss ke molelwa. boss ke Lesedi. Legsdorf 92.9 Legsdorf
Thabo Mokoni. Thibo. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lesedi FM ke molelwa. Tu sais le déj de mauvais moi du bouling le bouling Ntate o ba tshwarele bona ba tsibi seo ba se etsang. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lesedi FM ke molelwa. Shomala matsolo mo fela metsotso ka mora hora ya shomala matsolo mo tsa hora ya ho qetela ya tse 30 tse ratwang tsa ho qetela le bundle of joy une mali re le buile diengwana moeti ka ditaba tseno tsa hora ya shomala matsolo mo o ke bona o robotsa motho hore baby Sam ke mang ke bona Sam mona founung ya hao motho wa re baby Sam ha jwa le mona o bua ka ntja ya iwalati mo Tsela twa tsa morao tsela twa. Lesedi FM moya wengcwele umdalo wento zonke Thixo kulunga simakade sezulu akekho Nkosi ufana nawe akekho futhi akufana siyakumema Nkosi siyakhala phambi kobuso bakho ngalona Nkosi umzuzu balahlekelwe imisebenzi balahlekelwe ngamakhaya simakade sezulu
ngenelela Nkosi enculu ubonakalisa inkosi yakho amandla Nkosi empilweni zami mabangalahli ithemba Nkosi yokulunga okudenge naphakade take hey take Usivile lo sakho yena ukuvila ukukhala kwakho thandaza uhlale ethatha kwakho yena uhlale kunye nawe ungayeki xa kumyolo siyamfulathela siliba sisiyolo Bobo impi Habuliwa kamaki Buliwa ngeto Buliwa ngo tela kuye hey Tangaza Ungayeki Tangaza Ungalahli themba Thabo Mokoni Thibo Tangaza ungayeki Tangaza ungalahli themba Bana beso ba lla ba re thabela ntho re bonang re rata ntho re bonang ha re khona ho shebella live SABC Lesedi FM Pastor the DJ what's about the DJ Vitoto a devotion Tandaza bina na mamedi ka rata e re holwanwa ka lengwele ye ya ntwa tse ding tsa ing huwa kwa hai sebe dintwa tsa mo holwanwa ka lengwele ona mabane ke ne ke bulela bobedi ntwena ha re kwala re kubeleza drive time ke re ntho tse rona re o lakaletsang tsona le tse re thabisang hore o hlole bophelong tse re di batlang o di bona di etsahala ka wena bomadimabe ke hore le hodimong ho se ho ngotswe leeto la hao khale mme ho ngotswe katleho fela mme ngotswe bakeng sa lemo tse ngata tse tlang rona hantse re batla ho bona kgodi tse pedi tse tlang e ka ka tell le hodimo le ngotswe hore 25 years to come motho ona o tlo fofa jwalo ka ntsu selemo le selemo takatso tsa rona ka batho ha di tshwane le se ngotsweng le hodimo ha di no tshwana ibi ha rona re re o tje le hodimo le re ha tje o tje le ho lwana ka lengwele bina itshojwana kuliwa ngedolo
thandaza ungayeki ska ba tlohella ska ba phetsa hona nako mo bona le yona thapelo na se sa o thusa o bona le yona thapelo na ka ge yo ja nako ka lo tsebong tsa o atame o tsao atame a di kitsa bona ka re kitsa ba shwa mararo tse ratwang tsa o ketela 2020 le the bundle of joy ina go show boating gonna get tribu how is sheba ka mana ke hatile o di mo ke polish ka re ke dia le ba bapala ba pereng jalo ka nna ke dia bona ke re ke o file ka nta ke so fintse ke hati ka ke la lo ba etsa jalo bonku jare ke re ko phasitsa re ke ena ka nta ntse ke hatile ke tshwere nkusa o ile pu fat number 7 DJ Watwa beka ngefitile ngene duthi number 29 yo it's a mail Happy days are here. Gotta take a moment to say hello, thank you. For the past is gone. This time marches on, never ending. Hello, hello to you. Happy days are here. Gotta take a moment to say hello, thank you. For the past is gone. This time marches on, never ending. DJ Watwa, hello to you. Kibone ba khotsi ba ratile Twitter mona. Twitter! I Twitter etsa mferefere ga jena. Ke le sedi fela. Afrika Borwa mona.
ke lebile tsala ya me ke e fada kabelo mahemo ao padre a re e reng Lesedi FM YouTube channel mongwane o ijile ka YouTube channel o tseba e live le yona YouTube channel ena ke tsebiso e tswang ho Sela Herbal Tea haeba ba lelapa la hao bana le mathata a bophelo bo botle a latelang tshwaetso ya senya le diphio Tate ho ba tshwarele bona ba tsibi seo ba se etsang Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona Eloi lama sabachthani tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho amamela seyalemoyeng sa hao Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao Lesedi FM Mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM ke Skuza Bell ngwana bo Regina Bell khaitsedi ya Phethila Bell kopana le nna moqobelo o molong le sonta se se seng ho kia lwe hata di ansa o tloka ka ora le shimele metsimedi mosiaro fitela ka ora ya bravo ya dansa tata ya kwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwalo ka mamedi wa tshebeletso ya Lesedi mo re bapala mpila tse hlano tseo di ratang jwale se fete iketsa molemo se fete ho hang mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le Skuza Bell ka po ngwana Lesedi FM ke moleba Dumela ngwana bitso la ka ke Thabo the band of joy Mokoni Dumedisa ke ngwana ke dikele dibakesene Lady Soski a re kopane re bitso Skim Sa Drive re a kubeletsa afternoon drive mamela se tiji ke nane o lena mantsa ho fitela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le ya botshile hala right now inside Phakathi I am witness Lesedi Monate breakfast show Monday to Friday 6:30 we are 9 o'clock e bana rona thosa le batho kada mantsa o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi ya ka o tloja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM la o se le baletsa di papadi tsengwane se ke di tshwere mantsa o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke monate breakfast show mantsa o tlela la bohlano re a baba nta aye rifi molale topo molale aye Thabo Mokoni Thibo Johannesburg 8.4 Johannesburg Sera tsa morao sera All the feelings that I have left inside, I can run, I can hide what I feel.
ba tsebe seo ba se etsang. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi, re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama. Iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate, ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lesedi FM ke molelwa. Asana musician, a black motion without you. Tshebeletso ya Lesedi FM. Tse mashoma mararo tse ratwang. Ha o ishaba tla re wena mashoma mararo fela metsotso ka mora hora ya 11 mabedi ke top 30. Re se re le haufi haholo le morianting. Hey, ha ke sheba mo re tswang teng. Re tswa hole. Re tswa 2018. Re qadile 2016 and 17 ka botshitwe. Ntse re tshwara ka bo December, re tshwara ka bo December 2018. Raskotsomala. Mme ra tshwara le motse tharo ka tatelano ka Moqebelo. E se taba o tshwara fela le taba hore dinomoro ke tsona tse reng ne o tshware. Le motse tharo ka tatelano. Tse mashoma mararo tse ratwang. Mme re ngotse history ya rona. Re a leboha. Re a le leboha holo fela ka tshehetso. Re a le leboha holo fela. Selemo le selemo kgwedi ya Hlakubele ha e fitla. Ha e fela. Ho qala kgwedi ya Mmesa. Ho qala selemo se setjha sa radio. Di radio station kaofela. Mme dipalopalo ke tsona tse tla tjho hore se budise se a dula kapa se budise se a tloha. Ha se motho. Ha se motho ya tla tjho. Ke dipalopalo. Mme dipalopalo di re beile le motse tharo ka tatelano. Tsa ba mamedi ba lenaneng le ke a leboha. Ke a ikokobetsa. Ke a leboha. Ha holo fela. E mashoma mabedi le metse robong pele hora le 12. Ebe dipalopalo di tla re beha le mosabone kapa re a qetela ka jeno. Jale khaola terata jwa. Jale khaola terata jwa. Ke nako ya ne. Sama. Cheza we. Hey. Arabal kala sadu mo ndumela. Okay, chi. Ah, Lady Brente mi kama out boy. Aye, Lady Brente. Yeah. Pizza. Mfana. Ma ala ne banda da ale se di da ala la usare kena ni tina dar helwe na man. Helwe na man. Thank you boy. Ana sari afamu moyang. Hey. Kibo. Angwenya.
ke tsamaya fela Tibos. Tanki ngwenyangwe. Ke mpirime lefa ka kwa Tibos. Mpirime. Yes sir. So, anasadi moya ndumela. Tibos. Angwenyangwenya. Inika batho nika mona buti. Amshege. SABC official le Série FM. Tanti bro. Kana sadi mera. Akuka. La khauta. Aya na metroka yendi ba pala ka thuka mo yeta pula ngana mi. Etsa fela khauta. Etsa fela kuta. Hello. Nobata. Hela. Kagiso ka masilo tsini ka hotmane laka. Kagiso masilo tsena zen. Oh, na hotmane ke re ditalo palo dikamu asawara. Tankitora. Nikula shaji. Masilo tsena zen. Ana seri mo yang hela. Na mulate pa hela ka tale botele shu. Wana ngola te kara. Hela. Hela tele shu. Thank you Matipa. Seri mo yang hela. Arke baba bidi bakka tana mkono khoto. The special one. Hey. The special one. Rituahole thaga rituahole le mpiriatini. Uripile riaya. Mpiriatini bro wa rituahole. Bona rituaga the special one. The banjo. Ya lebo abuti hle. Kele sona le lero di chaya ka me ke tsheko ngani. Deben. La. Okatela dumela. Dabo sie. Ntate. Hello. Ndate dabo ko mamete kele jamona ka gastembe jemmani nzaimbala. Ala. In the band of joy. Ina kiwa hatela la ukatela sila mwangasa 2020 kiwa hatela sa ukatela. Ata mashuma mararu serratwa. Ile buile Afrika bura kile buile Lesotho. Abotswana kile buile. Ata bala tswana Série FM reduti kueng ritu hudim. Arele buha. Erege neke tsela tsoke reke tsela monate ke tsela maswiti ke tsela dipompo. Ana ke tsela ke tsela maswiti ke tsela dipompo ke tsela thotse boda. Ana ke tsela sousu ke tsela ntho ke tsela sousu jwana. Wa itse ba sousu. Chesawe. Allez, rappelle la macoubu, joie. Allez, rappelle la ciel mort, joie. When I look
DJ Chase, a DJ Sue. I found love. All right. Lerato mahale unkabulela. Aga yona we. Mutime mutena ke tlohlanya na yona. Dimanta. Jalo ka customer ya Absa, ke ikutla ke sireletsehile le ho bolokeha. Ke fumana tefo ya tsa lefu. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi, re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama. Iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama saktani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa tsohong a hao. DFM ke molelwa. Halala, dumela momamedi, ke Thuli Baby. Tulwana moletsane ka sebele. Mamela lenaneo la Mathimolodi Mantahuisa la bohlano bekeng. Mona wa ithuta re o fa lesedi le boithabiso ho tloha ho renya borobong ho fihlela ho renya 12. Kopana le nna hona temo. Lesedi FM ke molelwa. Bonati Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30, we are on 9 o'clock. Ebana rona thosa le batho kada manja o tlela la bohlano jalo ka sa tshilo khaitsedi yaka o tlo ja monate the biggest morning drive ho Lesedi FM. La o se le baletsa di papadi tlhongwane so ke di tshwere manta o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju ayo ba ke monate breakfast show manja o tlela la bohlano re a baba nja re fimolane topo molane Lesedi FM ke molelwa. Dumela ngwana bitso la ka ke Thabo the bundle of joy Mokoni. Dumedisa ke ngwana ke dikeledi bakesene Lady Soski. Are kopane re bitso Skimsa Drive re a kubeletsa afternoon drive. Mamela se tiji ke naneo lena mantsa ho fitlela ka la bohlano bekeng bakeng tsa hore boraro le a botsile. Hala right now. Inside Phakathi I am witness. Lesedi FM ke molelwa. Mamedi ntho di fetohile haholo pele mane mo re yang teng. O kotse o sa nahana hore na ebe o nahana hore di fetohile jwang. Number 1 number 2 089 1101111 bua le nna. Halala ntwana re last hour no mfana re kwala samo. I know mona se ke futhumetse ke tsule ka ga triple channel Lesedi. Se ke apere vesta Lesedi ba le jena shakes. A plasing tsa Viljo's ke gone ke na le go sima hoping le bongo magoping le ke di bone magoping le ka tla o malaganya era ya lo mfethu. Thabo Mokoni, Thibo. Lesedi FM. Ratola ha. Abuya mo ke ba boraro. Ka dibeke tse 5 bekeng e fetileng ena dutse number 27. E le yona etsa maile man. Mo number 27 o tla number 3. O kon jotsa fela tse pedi tsa o qetela 0891101111. # tse ratwang ka baqebe. Tsa o qetela. Sebenzile, ihambile, ngifundile, nasemafutheni ngaqoqa impilo yami. Engalala ebusuku ngihlanganisa lesi sibani ukuthi kusasa ngifike. Sebenzile, ihambile, ngifundile, nasemafutheni ngaqoqa impilo yami. Engalala ebusuku ngihlanganisa lesi sibani ukuthi kusasa ngifike. Thabo Mokoni. Zonke balendela ukuthi zokwenza njani. Jabulisa balendela ibanga Facebook bola. Tati ubaswarele bona batsibi seo ba se etsang. Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi, re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha
mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntsa ke neheka matsohong a hao. Lesedi FM ke molelwa. Sebeletso ya Lesedi FM ke Scusa Bell ngwana borajina Bell khaetsedi ya Phethila Bell kopana le nna moqobola o molong le sonta se se seng o ke alwe hatta di ansa o tloka ora le shimele metsimedi mo se ya ka ora ya ya dansa dateria kwana ho monate fela sonta re ketlile mmiti ebile kana le kgetho ya hao jwale ka mamedi wa Sebeletso ya Lesedi mo re bapala mpina tse hlano tseo di ratang jwale se fete iketsa molemo se fete ho hang mamela Sebeletso ya Lesedi ya Family Scusa Bell ka po ngwana Lesedi. Sebenzile, ngihambile, ngifundile nasemaphutheni nami ngaqoqa impilo yami bengalala ebusuku ngihlanganisa lesi sibani ukuthi kusasa ngiphile jonke balindela ukuthi zokwenza njani jabulisa balandela ibali Bona batsibi seo ba se etsang. Momamedi wa Tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa ka dibeke tse hlano kaofela di-charting umhlaba wonke eleshome la motso le mong fela metsotso pele ho hora ya leshome la motso le mong leshome la motso le mong pele ho hora ya leshome la motso le mong e fihlile Samsung Galaxy A02 Edge. Bona batsibi seo ba se etsang. Momamedi wa Tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hle thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Lesedi FM ke molelwa. Momedi wa Sebeletso ya Lesedi FM ke Scusa Bell ngwana borajina Bell khaetsedi ya Phethila Bell kopana le nna moqobola o molong le sonta se se seng o ke alwe hatta di ansa o tloka ora le shimele metsimedi mo se ya rufitela ka ora ya brao ya dansa dateria kwana ho monate fela sonta re ketlile mmino go monate ebile kana le kgetho ya hao jwale ka mamedi wa Sebeletso ya Lesedi mo re bapala mpina tse hlano tseo di ratang jwale se fete iketsa molemo se fete ho hang mamela Sebeletso ya Lesedi ya Family Scusa Bell ka po ngwana Lesedi FM ke molelwa. Bonati Breakfast Show, Monday to Friday, 6:30 we are 9 o'clock. E bana rona thosa
le Fatukada Manza of Tela Lavasano Jolokasa Chulokaiteriaka Otosha Monati, the biggest morning drive, Holy City FM. La o se le va le tsa di papadi tsa ngwana ntse ke di tshwere manta o fitla la bohlano 6:30 o fitla la 11:30 o seng ke re di a tshesa baba di fresh di boleng di na le ju Ayo ba ke Monati breakfast show Manza of Tela Lavasano Ria Baba da. Thank you Tsula. Thank you bro. Make you number 1. Ale sa dumela. Hey. Sapo dumela. Hey. Or vector number 1 ke lebele ntate se itlha go qetela dumelang. Hi people. Hi. Antle ya baba. Ke phitsi ndenzene ke phitsi. Ke matha mo Mr. Letsela amathanti. Or number 1 ke malume vector ke lebele holo fela ndenzene. Are bona ba re malume vector ke number 1. Ka dibeke tse robong tsa mashoma mararo tse ratwang utsi beke tse nne ke bona number 1 e thawa ka gato e lengwe bekeng ena e dula boemo ba bobedi wanna see us together. Bankhale manaki hano mavela. Cause all I want is you forever and ever and ever. Nobody wanna see us together. Bankhale manaki hano mavela. Cause all I want is you forever and ever and ever. Shwala ni tswatsa tsili dikele. Kinge sehlana ngwana le tebele. Jwetsa bo malume khomo dikene ngwana le top 7. Shwala ni tswatsa tsili dikele. Kinge sehlana ngwana le tebele. Jwetsa bo malume khomo dikene ngwana le top 7. Wandole kamurata majita. Wandole kamunyala najita. Wandole kamurata majita. Wandole kamunyala najita. Godlo moya ngidinga kezala le hamba buziwa ketha zela hopo doya wasesa yebala wasesa godlo moya ngidinga kezala le ukhidlakala mwana ketha kumuzele bolo wasesa ngidalo manoma godlo moya ngidinga kezala le hamba buziwa ketha zela hopo ke khale busesa ke khale busesa wohle moya ngitenga kesa le o khitlakala mwela ketsa go motsele kholo ke busesa dikale manema wanole ka murata mama wanole ka munyala mama wanole ka mubata mama Nakamurata mama Wanole kamurata mama Wanole kamubata mama Wanole kamunyala mama Nakamurata mama Wanole kamurata mama Wanole kamunyala mama Wanole kamubata mama Nakamurata mama Wanole kamurata mama Baya yam ke a leboha ke a ikwala ka jeno semmuso ho tse ratwang le monsena sa radio ke a leboha ya tla fitla dule mona ka moqebelo le morate jwalo ka ne le rata thabo wa fitla dula mo le ne le tswele pele morata jwalo fela
e ba le bomamedi bo monate ba mananeo a Lesedi FM. Skuza busy metsotso ke mehlano ka mora hora ya 12 ka le monate la ke ya le wena la o qetela. Yes, number 1 ka dibeke tse 3 bekeng e fitileng e ne dutse boemong ba borobong. O na le teng Thabo Mokoni radio o bile teng o tse 30 tse ratwang tshebeletsong ya Lesedi FM 2018-19-20 ke a lebo boy Prince KB Nokwazi ebabayo Prince KB Nokwazi ebabayo ke yone tshwere number 1 bekeng ena o tse 30 tse ratwang ke lebile holo fela malepantsi jobo ke a leboa buti ba petse television batho ba shebeletse ka bongata ke a leboa DJ Twinkie ke lebile holo mosebetsi wa watsoteya ba mamedi mba bye bye anto di mahlora ke a 12 di engwane o re bala dita Gaso yena ya ditaba ho Lesedi FM o itlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku kapere ere ke boele ke o lebohe Bundle of Joy momamedi dumela o ipiletswa ho dikereke tsa church o netefatsa hore diphuteo tsa tsona di bolokeile dibekeng tse mmalwa tse tlang ka lebaka la ngongoreho ya leqhubu la boraro la coronavirus nakong ya matsatsi a Paseka o kena sehleng sa Maria jwalo ka ha naha ina le selemo ho no kenngwe tshebetso Ntate, o ba tshwarele bona ba tsebe seo ba se etsang
Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi re dumelle hore re hlwe thaba ya kgolkgotha mmoho le wena ka la 2 kgweding ena ya Mmesa ka hora ya botshelela thapama. Iketsetse molemo mme o tsamaye leeto lena le rona. Eloi lama sabachthani. Tsena tsohle o ka di sheba marangrang a setjhaba a Lesedi FM mmoho le ho a mamela seyalemoyeng sa hao. Ntate ke nehela